Tnat Excise ke Khhuborjylla haga khatniu trik nailar arjar arpun riu kalau Kurup dik spalita ki Kyiad Be-Ain ya ke building ke badon marsenda ke cozy bar bat restoran hasau Furlong hasurok pulu nong mensong. Kini ke Kurup ke Tnat Excise ki Kyiad Be-Ain kalau mi abagi noilam ke khasi Students Union Shillong mi Iing circle wat Khubor pulit ki bedang pelong ya ke Kurup ya ke wa ampra. Kawai ke video ke bala sapriang lai i ki don arngut ki briu ki ba sattiar hakani ke wa. Nalor kata kapor bagi nang ilam ke KSU bagi pulit gidang pelong ye kejing kendra lalap dagi pawut ki breu ki bani ki wei ki jela ki bala pelong yingsa akata ka jaka la subajur bagi la bande ki breu ki bawan buhai shnong hakani kanong ba la iru akani ki ying bagi shong kisa kalong ka baca klia ka baca bo japan imat la kiu hadu nyumat kino ilam ke KSU ki lai thu ki la pathai khubor bagi penram jur ya kum kani ke jingle jong ki breu na barjela kila kentui ke muda ban khangdam shisem don ni ke ying la itu pakani ke ying kadang don menta ha ke mukot duma ha ying ka syari Malah Excise mandek. Halo. Shillong ini kan. Nah, terang. Lah penjak puluh semua. Bom đâm chay dùng đấy. Let's put it there. Thank you.